Shalom shalom, ndabaramukije amara y'Imana tuzi umusaraba bavandimwe. Umwami Imana duhana umugisha kandi bagire neza. Muri kumwe n'abakozi b'Imana Jonathan Nazwe akora kiganiro cy'ijambo ry'Imana gisanzwe gica kuri nombonesha kure hano rubuga. Ndazi neza yuko uriko dukurikirana igihe cyose zo kugira cyo kiganiro uzobona intsinzi y'Imana kuko ari mu bubasha budasanzwe mu ijambo ry'Imana. Isi ijambo ry'Imana imaze ku mutima wanje nshaka kudusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo 14 uri ku murongo waho wa 26. Ijambo ry'umuco ravuga ngo Yesu agendesha amaguru ku kiyaga. Bene data byari bwo gusobanura ko na Yesu akagendesha amaguru ku kiyaga nk'abantu bontu, ariko kuko wewe yari umwana w'Imana afite ububasha budasanzwe byarakoretse. Haravuga ngo abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga basimba umutima bati ni igihume, baturisha ubuku n'ubwoba, imitima yabo irahungabana. Amena. Iri jambo ryavuze neza, abigisha bamaze kubona Yesu ariko agendesha amaguru ku kiyaga bagize ubwoba, imitima yabo irahungabana, batangura kubwira Yesu ko yo bari igihume. Imitima yabo yibwira ko Yesu ari igihume. Yesu ntabwo cyari igihume, ahubwo ubasha bwari muri we, bwaramwemeza ko ahantu hose ageze ashobora kuhaca. Mwene data, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga neza ngo nubwo tuzoca mu mazi ntituzosha, nubwo tuzoca mu mazi natwe tutembana, nubwo tuzoca mu muriro ntituzosha, nubwo tuzohura n'ibikomeye ku buzima bwacu natwe bizotugira. Yesu yagaragaje ubutware bwiwe n'inkomezi z'Imana ziri muri we mu guca ku mazi, ariko aragendagenda. Abigisha babonye batangara, bagira ubwoba, batangura kwibaza uwo ari we. Nukuri yari umwana w'Imana, nkuko nawe ku buzima bwawe uri umwana w'Imana bishobora kugushobokera ugaca mu kitari witeze ko wociyemwo. Imana iduhana umugisha. Aba ngo uwo mwanya Yesu arababwira ati humura, ni jewe, mureke gutinya. Haleluya. Yesu acabahumuriza avuga ngo nimuhumure, ni jewe, nimureke gutinya. Reka gutinya kuko ni jewe niko ndaca kuri ano mazi. Arabimenyesha uwo ari we, nabo babona kumenya uwo ari we. Petero aramwishura ati mushinga ntahe usangwa ari wewe, mbariranze aho uri ku mazi. Petero amaze kwibona yumva agize ukwizera kumenga uwo Yesu akaca ku mazi, nawe yumva kumenga byomushobokera. Aravuga ati mushinga ntahe usangwa ari wewe, haleluya, nyemerera nanje inze ngusange aho uri kwayo mazi. Haleluya. Imana iduhana umugisha. Mwene data, Yesu yakoze ubwo bikomeye mw'inosi ndetse no mu ijuru amenyekana, wanashaka ari kuzuma aramenyekana kuko hose yarahaciye. Ibitangaza yakoze biratumenyekanisha by'ukuri ko twebwe ubasha dufise ari ubasha bw'Imana, ingombe dufise ari ingombe zidasanzwe, yuko turi ibyaremwe bisha, turi abadasanzwe muri Kristo Yesu. Kuko Imana gatatu turi mu ijuru yamuduhaye ingabire ku buzima bwacu kugira ngo amateka yacu ahinduke kandi duhabwe ukwitahura, dushobore gukora ibirenze cyane ibyo twari twiteze ku buzima bwacu. Imana iguha umugisha we ukuraho na kino kiganiro. Maze mw'ico gihe akimara kuvuga ivyo, Yesu amaze kubibona, iravuga neza hepfo gato. Yesu aravuga ati ngwino, ahamagara Petero ati ngwino usange, ngwino tucane. Aramuhamagara. Yesu yaraguhamagaye mu buzima bwawe, aguhamagara umuhamagaro nyawo kugira ngo ubandanye no gukora igikorwa ciwe, ariko ntiwigeze utahora. Ariko Petero yabitaye ngwino, igera bimusavye ngo namwemere amusange ari ku mazi. Arangije kugenda, birambwira ngo Petero akomeza kubona ari karanyika ari ku mazi. Haleluya. Uko niko mu buzima bwawe urasenga, ugasenga, ariko ibiguhungabanya ntibibura. Kandi iyo bimaze kuguhungabanya ugira umutima uhagaze, ukabona kumenga urapfuye. Petero ageze kwa mazi aho yatambukiye kuko Yesu karabigenza, yagerageje gutambuka mugabo akomeza kunyika, yumva ko yo kuruka amazi agiye kumumira. Haleluya. Amaze kuvyumva uko, maze atangura gutaka, ahamagara Yesu ati Yesu ngwino ntabare, kuko we yabona kumenga karabaye ku buzima bwiwe. Reka nkubwire, ku buzima bwiwe nta karabaye, nta mpamvu nimwe yuko wakuvugiye kwiheba. Nibyo ibigeragezo birabaho bigutera kwiheba, mugabo uzumye mu buzima bwawe yuko wegamiye umugabo akomeye kandi ahambaye. Ikibazo Petero yagize, yabuze ukwizera yuko wamuhamagaye ashoboye byose, ashoboye gutegeka amazi, ashoboye gutegeka n'ibindi byose bikumva ijwi giwe hama bigaceceka akagenderako. Biblia irambwira ngo Yesu amaze kumuteka kwa Petero, maze ngo araramvura ukuboko kwiwe ngaramufata amukuraho hantu. Arambwira ngo wowe ukwizera kuke ni kubera iki utinya?
Haleluya. Abantu benshi makino gihe tugezemo nta kwizera bafise, barafise ugutinya cyane no gukekeranya k'Imana iri mu ruhande rwabo. Yesu Kristo amaze kugenda kwa amazi, Petero agomba gukora nk'uko ari karakora, kandi n'ivyo yari yamusavye aranamwemerera. Icyoma Yesu akakwemerera ko ukora ibidasanzwe ku buzima bwa benshi canke bigaragara amaso ya benshi, hama ukacugira ukwiza kari we yavuganye nawe ku buzima bwawe, ukacibikurushiza amanga udatinya, ukizera ko vy'ukuri yaguhamagaye ariyo kwizerwa, ukizera vy'ukuri ko yavuganye nawe ari Imana ihambaye ku buzima bwawe. Urakeneye kumenya ko intambuko zawe zose nta kindi gihe kizishigikiye atari umwami w'abami ari we Yesu Kristo. Uyu niwe shingiro ry'ubugingo bwacu, niwe azi intango ryacu akamenya n'isoza ryacu. Ndakwinginze wowe uye ni message ntabwo nzoherereye, wowe uri kukurikira kino kiganiro, umwami Imana aje kukugira neza ko kwizera kwawe ntumere nka Petero. Ego Petero ari mu gihe ciwe, mugabo yabonye ko yagize ikibazo cyo kwizera. Ndakwinginze ibe niri kumara imbaraga z'umutima no kwiza ko ibihe runaka, ubugwayi nibukuza kwizera Imana k'imonde gwawe, ubukene nibugutandukanya n'Imana yawe, ibibazo runaka abaguhiga kukwicaga, abakuroga imbaraga mbi z'umwijima nisikunanize ngo ubone kumenya Imana yakutaye. Imana ntabwo yoguheba nta nubwo yoguta, iri mu ruhande gwawe, yakuremye ikaguha gutambukira akuri nosi ukahagendagenda, no izoguha no kurengana n'ibindi byose biri imbere ubuzima bwawe. Icyo usabwa no kwizera k'umwami guhamagaye kuba gushizeho uwakuremye imishyo yawo iwe ari wo kwizerwa, ari wo hambaye, afite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Icyo ngusabye gira ukwizera, gira ukwizera gushitse, ukwiza kumatinya no kwihangana gutanga intsinzi ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Bivuze iki? Iyo wizeye ukagira ukwihangana biragufasha cyane. Kuca mu bigeragezo birabaho, guhura n'ubugwayi birabaho, guhura n'ibibazo birabaho, guhura n'agashomeri n'ubukene n'inzira n'iki n'ibindi byinshi n'ibyorezo, ibyo birabaho. Mugabo urakwiriye kumenya ko mw'ivyo bihe uri kurahura navyo ukwiriye kwibamwo ufise ukwizera no kwihangana ndetse kumatinya no gusenga, kuko ugusenga kwawe niko kuzoguha gukomera no gushikama, bikaguha kuronka intsinzi ku buzima bwawe. Bibiliya itubwira ngo ibyo dukeneye byose ku buzima bwacu tubimenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga no mu gukenguruka. Mu buzima bwawe menya ko ibyo ukeneye byose bibwire Yesu, bibwire umwami w'abami, kuko niwe ahambaye ku buzima bwawe kandi arakugira neza. Wowe na ino message wakire kugirirwa neza n'Imana hambavu yo kwizera kwawe no kwihangana no kuramiriza usenga, uhamagara Imana muri byose, kandi yiteguye kugwana ubuzima bwawe no kukugira neza. Imana yafashe ukuboko Petero ikamukura mwa bino bihe, ikamukura muno mukuba w'amazoge kumutwara, kandi ariwe yavuze niyo Mana ije kuzuma bwawe, ije gutwara ubuzima bwawe, ije gufata ukuboko igukure mu ivyo bihe wari urimo. Nubwo ukwiza kwa kwaheze, nubwo ukwiza kwa kwamaze guhagarara ku buzima bwawe, utari kizera bivanye n'ivyo kwahura navyo, ndizige cyane ko Imana yatatu mu ijuru yiteguye kukugira neza no gutwara ubuzima bwawe, kandi impinduka ije gutangwa ku buzima bwawe. Ngira ngo usengera Imana wowe uhe ni message. Ntabwo nzi ibyo kurahura navyo byakumasa kwizera, sinzi ibyo kurahura navyo byakumasa imbaraga zo gusenga, ntabwo nzi ibyo gutandukanije n'Imana, ntabwo nzi ibyo guhungabanya mu mutima. Imana yavuganye nawe ariko byagiye gusa nko kumengana yigeze ivuga ku buzima bwawe, kubera ibihe uri kurahura navyo byakunanije. Ariko ngomba nkubwire ngo iyi Imana dusenga ni Imana iri hejuru ya byose. Birambwira ngo Imana dusenga iri hejuru y'ibitunaza byose, ibyo tubona kumenga byose kubasha iri hejuru yabyo kandi yusumbye imbaraga. Niyo yo kwizerwa igihe cyose yamagaye ku buzima bwawe, ntigire yirengagiza amarira y'abayo, ntigire yirengagiza amarira y'abasabyi bayo, abayinginza bakayirondana umwete bakama ko barinimbura ku buzima bwabo, ab'Imana irabumva kandi bagira neza. Ngira ngo usengera Imana mwene data nshuti z'umusaraba. Ushobora kuba ari ubugwayi ufise, ushobora kuba ari ibibazo runaka uri kwahura navyo, ushobora kuba hari agashemeri runaka, ushobora kuba ari ibyo gutandukanije n'Imana ibihe runaka, ntabwo ndabizi. Ariko ngomba nkubwire ibyo jewe ntazi nk'umwana w'umuntu, ariko Imana yabizi. Izi niyo byazananye, yiteguye gutabara ubuzima bwawe. Ngira ngo usengera Imana, niba ufite ukwizera nyemerera ukoze ikiganza cyawe ahantu urwaye, umwami Imana agukiza ubuzima bwawe, umwami Imana atabara ubuzima bwawe, arabukura ikuzimu, arabutandukanya n'imbaraga mbi z'umwijima, arabumatinya n'ubwami bw'Imana, kuko mu bwami bw'Imana no ubuzima bwacu bwose buri. Ngira ngo usengera Imana ugira ukwizera. Nawe maze birebire cyane uri mu gashomeri, warageragaje kurondera akazi byaranse, kuko hariho umuvumo nyuma y'ubuzima bwawe utazi, hariho karandi yagukurikiranye, hari iby'iwanyu byagukurikiranye, hari abasimu baguteye baguhagurukiye, uragerageza gukora bikanka, uradandaza bikanka. Ngira ngo usengera Imana data twese aragukuraho uwo muvumo. Ijambo ry'Imana rirambye ngo nta kindi ko kudukurako umuvumo atari amaso ya Yesu Kristo. Uyu mwami w'abami aje gutabara ubuzima bwawe, aje kukugira neza.
neza, aje guhezagira ubuzima bwawe. Niwizera ukakira ijambo ukamenya ko umwami ari washoboye byose ku buzima bwawe, aragutabara ubuzima bwawe. Dusenga n'Imana nawe kwizera umwami Imana akugire neza. Data wera, uri Imana kwizerwa, uri Imana ihambe kandi ikomeye. Ndakengurutse ko ijambo ryawe rifite ububasha utanze ku buzima bw'umuntu wese. Mwami Imana, ijambo ryawe rirambwiye ngo Yesu Kristo agendesha amaguru ku kiyaga. Ntibyari bigoye cyane kutahura, kubigisha bari kumeni nabyo warabibonye. Bamaze kubibona imitima yabo irahungabana ngo bagira ubwoba, batangwa kumva ko Yesu ari nk'igihume. Ndabizi ko mwinosi uri kubakora ibidasanzwe ku buzima bwa benshi, abakwizera bakakwiringira uri kubakorera ibidasanzwe. Hari abo kurakiza, hari abo uri kurabohora ubugingo bwabo ndetse n'indaboko zabo. Ndakwingiza Mwami, hari umuntu agize ukwizera gusa, yari amaze igihe kirekire afite uburwayi bukomeye ku buzima bwiwe. Ubu burwayi yarirukanse ahatandukanye, yagenzagenza mu bapfumu, yagiye kwiringira abantu, byaranse kwakira. Ariko n'umwanya we n'iri jambo ndizigiye ko bidasanzwe biraje koreka ku buzima bwiwe. Mwami Imana, nyemerera ubwo ndi umukize, ramvura ukuboko kwe kw'imbaraga gukora ku buzima bwiwe, umukize buno bugingo bwiwe. Uno muntu amaze igihe kirekire mu gashomeri, nyemerera uzi umukuru makano gashomeri arimo, muhereza akazi Mwami, mugire neza, ugura ibyiwe byari byarugawe, muheshe umugisha Mwami, kuko uri Imana ihambe kandi ikomeye. Uri Alpha, uri Omega, niwe ntango n'iherezo kuri byose. Ibiduhiga wowe urazi iyo bizanana, niyo mpamvu niwe ushoboye no kumenya niyo ubigwanira. Twebwe icyo dusabwa gusa nuko tukwinginga tukaguhamagara ku buzima bwacu kugira ngo utabare ubuzima bwacu. Mwami Imana, hezagira ibiganza by'uno muntu wese agize ukwizera yuko ari ukuri umuvumo, ugakuraho inyatsi, ugakuraho imwe mu mbiza ya satanike n'imbaraga mbi z'abadayimoni, ugakuraho na za karande zikurikirana ubwoko bwawe, kugira ngo Mwami ntihagire icyo bafata. Ndabasengeye ngo izi mbaraga zawe zibakorere, ubushobozi bwawe bubakorere, amaso bakuraho uno muvumo, abakoreho kano gasembwa, bagirirwe neza, bakomeze kubona ineza yawe ku buzima bwabo. Shigika intambuko zabo, shigika bizinesi zabo, usuke ikanguro ryo gusenga, usuke agakiza gake mu mitima yabo, bakomeze kukwiza no kukwiringira. Imbaraga zawe zibakorere uzobukoze. Ndasenga buri wese agize ukwizera, ndasenga buri wese aciye bugufi, reka ugende agendera ubuzima bwiwe, uhereye mu byo akora, uhereye mu muryango wiwe no mu gihugu arimo. Mwami Imana, genda mu buzima bwe, utabara ubugingo bwiwe uzobukoze, kandi umukorere nk'Imana, wiyubahishe. Ijambo ryawe rirambwira ngo nawe uzigera wirengagiza amarira y'abera, kandi ngo ijambo ry'umusabyi wawe uzoriherekeza imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ndakwinginze iri jambo Mwami risohotse rivuye mu kanwa k'umusabyi wawe, reka urerekeze Mwami imyaka ibihumbi n'ibihumbi, kandi urisohoze Mwami, urigaragaragishe ibikorwa mu maso ya benshi uzobukoze. Ndagukengurukiye, uruwo kwizerwa, bisenze nizeye, kandi ndabizi neza ko ibidasanzwe bikoretse n'imizina ryawe. Ndabisinda kwisugiye gitare cy'amahanga. Amen. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Jonas Ninahazwe. Umwami Imana abaho umugisha kandi ndazi neza ko idasanzwe bigiye gukoreka. Nk'uko bisanzwe kino kiganiro cyakomeza kuba cyane kabiri mu ndwi, uzoza mugikurikirana ku munsi wa kane no ku munsi w'Imana, cyakunda guca ko kuri televiziyo. Ndabizi neza ko idasanzwe bizokomeza kuba ku buzima bwawe. Umwami Imana aguhe umugisha kandi akugire neza. Iki kiganiro kirimo ubushobozi budasanzwe. Igihe cyose uzobya ikibanza, Imana izaza ku buzima bwawe, yugura imiryango yari yugaye ku bugingo bwawe. Umwami Imana aduhana umugisha kandi abahezagire cyane. Mwarahezagiwe cyane. Shalom, shalom.